basabi sifosami basaba amandla khanyisa nawedlozi ishisile impepho khanyisila amakhandlela basabi sifosami basaba amandla khanyisa nawedlozi Sanibonani balandeli emakhaya uMakhosi Umdlalo sele nikhuluma naye bakithi ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, ngizocela ke bakithi ukuthi osukwini namhlanje njenganenjwayelo nje nginamukele nonke ukuthi ningamnamkelekile kuleli khaya, nginani nihlale phansi ninethezeke bakithi, akekho omunye umuntu esitla asimdingi, sidinga nonke bakithi. Nanokuthi ke bakithi mangabe kukhona into esithe sayikhuluma noma sayixoxa ngalolo suku, ngisuke nginethemba lokuthi khona lo muntu esothi masikhulume ngento ethize kube khona uzosizakala. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala lapho. Ngicela ukuthi basithi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe, niphinde futhi ni like, niphinde bone turn on ama notifications bandla, ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esisayiqopha izosheshe phela nawe ikwazi ukuthi ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi futhi angizile ukuzokwanda kakhulu, sizokhuluma ke bakithi ngithe namhlanje ake sizoxoxa, sizokhuluma ngezikhali zezithunywa. Sizothinta indaba yezikhali zezithunywa ke namhlanje bakithi ukuthi ake siqale ekutheni uma ngabe sikhuluma ngezikhali zezithunywa ukuthi ugogo iziphi lezi zikhali zezithunywa akhuluma ngazo. Okay, mangikhuluma ngezikhali zezithunywa bakithi kunezinto eziningi othola ukuthi ke ezibonakalisweni sesivezelwa zona, okuthola ukuthi zisuke zidingwa izithunywa zethu njenganazo izikhali bakithi. Mangikhuluma ngezikhali cabanga ukuthi wonke umuntu ukabona ukuthi kwesinye isikhathi khona abantu abathole sebephatha izikhali ke zamathusi. Angithi yabona khona nje isikhali sithi emakhali zamathusi okuyinsimbi okuthola ukuthi laphezulu kuyiqampuza, lezo zinto sizibiza ngezikhali, kodwa akubi ke uthola ukuthi izikhali samathusi kuphela okuthola ukuthi mhlambe izithunywa zakho suke zike zikutshengise zona. Kwesinye isikhathi uthola omunye uthola ukuthi uphatha induku ethize, mhlambe uthola ukuthi usuke yaleliwe ukuthi cha hamba uyokha induku ethize ehlathini ozothi ozoyiphatha njalo bese ukhuleka ngayo, mhlambe sifuna ibe nesiphambano. Angithi yabona ngikhuluma ngalezo zikhali okuthola ukuthi sesizinikezwa ngabantu abasembethe noma sizinikezwa izithunywa zethu bakithi, lezo khali ngizokhuluma ngazo namhlanje. Okay, bese siyalana-ke kwesinye isikhathi bakithi imbangela yokuthi enene ngikhulume ngayo lento yezikhali zamathusi, ngifuna ukuchaza nenhloso bakithi ukuthi kwesinye isikhathi kusuke kunenhloso enkulu uma ngabe uthole usuvezelwa lezo zikhali, noma uthole ukuthi izithunywa zakho zifisa ukuthi wena kube khona isikhali bakithi wena ozosiphatha. Okokuqala nje bakithi isithunywa sakho usuke usihlomisa kahle kahle uma ngabe uthola ukuthi wena khona isikhali osuke usiphatha, kodwa nje ke kube kuhle isikhathi ukuthi usiphatha nje ngoba vele wena leso sikhali vele usuke uvezelwe sona, kodwa usuke usihlomisa ke isithunywa sakho. Uthola ukuthi bayazi ukuthi mangabe befuna lesi sikhali wena bayazazi izimpi wena osuke ubhekene nazo ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi ke omunye ukuthola ukuthi uzothi mevezela lesi sikhali bese bemtshengisa ukuthi sifuna njalo mawunyukela entabeni wena bese usiphathela lesi sikhali, uzokhuleka ngaso lesi sikhali sakho. Angithi yabona uthola ukuthi omunye uzothi maye emanzini bathi sifuna usiphathele lesi sikhali, uma ngabe uye emanzini uzosiphatha mawukhuleka, usiphathe moya emanzini usihlome eceleni bese ungena emanzini. Angithi yabona isikhali sakho, isikhali sezithunywa zakho. Izikhali ke bakithi ke ziyahlukana njengoba nginganichazisa ngathi mina khona isikhali samathusi bakithi. Omunye ukumthola ukuthi uthola ukuthi usiyayalelwa, usiyatshela cha kunesihlahla esithize sicela ukuthi usiyosakhe uyosikhela so, mhlawumbe ngizolinganisa ngoqhume. Angithi yabona ngoba uthola ukuthi omunye uzotshengiswa isihlahla uqhume ukuthi kube yisona sikhali sakhe,
uthola ukuthi ukusiphatheni kwakho sekuzothiwa akasifake sibe nesiphambano la phezulu. Omunye uthola ukuthi izithunywa zakhe zifisa ukuthi isikhali sakhe sona simbathiswe. Uma ngabe ngikhuluma ukuthi simbathiswe isikhali sakhe, uthola ukuthi omunye kuzofunakala athole indwangu mhlambe nje eblue bamtshengise bathi sifuna enza indwangu eblue mhlambe nesiphambano bese umbathisa isikhali sakho. Uthola ukuthi isikhali sakho la usefasele indwangu yalenga la bamtshela ukuthi sifuna ukuthi ukhuleke ngayo. Angithi yabona ukumtshela kwakhe kanjalo usuke kunesizathu. Izithunywa zakho zisuke zazi ukuthi zona elene yindaba zifuna ukuthi isithunywe isikhali sakho wena simbathiswe. Angithi yabona omunye kwesinye isikhathi mhlambe entshengiswe lona nje mhlambe uqhume bese uthola ukuthi bese befuna ukuthi isikhali sakhe sifakwe isundu phezulu. Angithi siyazi bakithi ukuthi isundu lisebenza kakhulu, sisebenzisa ezithunyweni nje kakhulu, sisebenzisa kubantu abadala. Manje ke ukuthola ukuthi omunye bazobe bemtshengisa athi ayi mina ngisibona esami isisongezwe into eyisihlahla esithize, uthi mosibheka cha isundu utshengiswe kahle ngoba isundu lelo isihlahla sisebenzisayo ezithunyeni noma kubantu abadala, bese kufuneka ukuthi asisongele phezulu kulesi sikhali sakhe. Angithi yabona nakho lokho kusuke kunesizathu. Angithi yabona omunye uzokhonjiswa esigobile, azifane ke bakithi ziningi izikhali esitshengiswa zona, kodwa lezo khali okusuke kukwezezithunywa bakithi osuke sitshengisela ukuthi wena nasi isikhali sakho, nansi indlela wena ohlomisa ngayo isithunywa sakho, nasi isikhali esifuna ukuthi thina uthi mokhuleka ebese ubamba sona uguqe ngedolo phansi bese umemeza uNkulunkulu wakho bese ukhuleka, noma sifuna ukuthi mawunyukele entabeni uphathe nasi isikhali sakho bese ukhuleka umemeza uNkulunkulu wakho bakithi, noma sifuna mengabuye emanzini uthi mokhuleka usihlome eceleni bese ungena emanzini. Angithi yabona kusuke kunezathu bakithi ezahlukahlukene zokuthi elele izithunywa zethu zisinikeze izikhali, kodwa kahle kahle uma ngabe nje bekunikezile kusuke ubahlomisa bakithi, basuke befuna ukuhloma uma ngabe bekunikeze isikhali esithize. Okay, siphinde ke sibuye lana ke sikhumbule kodwa bakithi ukuthi izithunywa zethu azifani. Akusiyona wonke umuntu ozonikezwa isikhali, akusizona zonke izithunywa zethu ezidinga, akusibo bonke, akuthina sonke nakuhlula inkulumo bakithi yokuchaza, akuthina sonke okuthola ukuthi izithunywa zethu zidinga ukuthi kube khona isikhali esithize wena ozosiphatha ngenhloso yokuthi ubahlomise. Ngifuna ukusho njalo akithi yabona. So ngokwami ngithi bakithi kuhle ukuthi kwesinye isikhathi uthi mawusiphatha isikhali ukuba ukuthi uziphatha ngokuthi vele usuvezeliwe. Angithi yabona ukubona omunye umuntu mhlawumbe ukhona uphethe isikhali kodwa uthola ukuthi uyasiphatha nje kodwa akakaze atshengiswe sona, omunye ngibone ephatha ithusi kodwa akakaze atshengiswe sona. Angisho ukuthi ngiyagxeka lokho, angithi yabona cha, angisho ukuthi ku-wrong, kodwa ngithi ngokwami kwesinye isikhathi ngathi kwesinye isikhathi ungazijwayeza ukuthi wenza into ngoba nakho uyitshengisiwe, ngoba kunezinto ezibalekile kwesinye isikhathi sine sike sizithathe kancane kanti zisho olukhulu kubantu abangasekho noma zisho olukhulu ezithunyweni zethu nokuhlonyiswa kwezinto zethu bakithi, ngoba isikhali usuke uhlomisa isithunywa sakho bakithi. Angazi noma kuyezwakala yini lapho. So nje kubalekile ukuthi yonke into wenze sure ukuthi cha mangenza ukuthi ingoba ngisuke ngivezeliwe, ngoba kusuke kunesizathu. Akakuthina sonke ekumele siphathe izikhali, khona labo odinga ukuthi izithunywa sakho sisuke sifuna vele ukusihlomise. Akusho ukuthi mina sami uma ngabe isithunywa sami singadinganga isikhali kumina, singadinganga ukuhlonyiswa kusona ukuthi sihlonyiswe, okusho ukuthi mina isithunywa sami asisasebenzi. Hayi mina futhi sami isithunywa siphansi kakhulu, abakaze bangifune ngisho isikhali. Awusibani uphathe isikhali esiyosukuthi izithunywa zakhe zifuna ukuhlonyiswa, zifuna ikhali. Ngithi okusho ukuthi izithunywa zakhe ziyalwa yena, futhi mina ezama zenza lutho. Cha, akunjani bakithi. Funa sikhumbule ukuthi izinto esabelwe zona nezinto ezifunwa abantu abasembethe angeke zize zifane bakithi ke. Ingakho ngithi funa sikukhumbule lokho ukuthi ungaphatheki kabi mangabe ubona omunye umuntu ephatha
isikhali samathusi nawe bese ufuna leso sikhali samathusi ngoba ngisho usitshengiswa isikhali samathusi kwasona azifani khona ukuthola ukuthi side khona uthola ukuthi sifishane wena uzobona umuntu ephethe isikhali samathusi nje nawe bese uyazihana bese uyasithatha ukhuleke ngaso bese sikudalela inkinga kwesinye isikhathi ngoba usebenzisa into ongayazi usebenzisa into ongatshengiswanga yona ngoba into mawutshengiswa kusuke kunezathu usuke ifunakala kuwena ukuthi yabona manje bese kuba ingozi kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena into uzoyibona komunye umuntu uzombona ephethe awusikhali sakhe sasasihle si round sanesiphambano phakathi nami ngathi ngaphatha lesiyasikhali angithi yabona nawe bese ugijima uyosenza leso sikhali bese wena sikudalela izinkinga yini ngobani uphathe isikhali wena abantu bakho abangakucelanga ukuthi sicela ukuthi usithini isihlomiso siphathe lekhali sinathola ukuthi bona izabi izimpi banendlela yokuzilwa bona ezabi izimpi abadingi ukuthi wena mhlambe kuze kube khona izikhali esithize uzosiphatha ukuze bakwazi ukunqoba lezi yazimpi mhlambe wena obhekana nazo ukuze bakwazi ukunqobela ngithi yabona nawe osukunikezwe zona leso sikhali akusho ukuthi kwesinye isikhathi ngidobunikezwe leso sikhali okusho ukuthi isithunywa sakho mhlambe khona lapho sihluleka khona size sidinga ukuthi wena usine akunjalo bakithi ngenzela ukuthi icace lento ukuthi mangabunikeziwe isikhali sokuthi enene ulwe noma isithunywa sakho sikwazi ukuthi ukulwe akusho ukuthi ngoba singenawo amandla kwesinye isikhathi uzozinyeza ukuthi hawo mina sami ithunywa sesize sifuna ngisiphathele isikhali kodwa ubani ithunywa zabo azidingi angithi yabona nomunye azathi hawo mina esami sengasifuna isikhali kodwa ubani zabo zifuna ikhali angithi yabo ngizama ukunicacisela lapho ukuthi kufanele sikhumbuleni bakithi ukuthi into nento osukuvezelwe yona isuke nesizathu nanokuthi kwesinye isikhathi ungaboni into komunye umuntu eyiphatha nawe bese uyihalela nawe ufisa ukuyiphatha ngoba kwesinye isikhathi wena izokudalela inkinga kakhulukazi kuzona lezi ikhali zamathusi angithi yabona ungathathi isikhali ngelinye ilanga sigcine sesishaya wena ngelinye ilanga ngoba vele abantu bakho basuke bengasidingi noma izithunywa zakho basuke singasidingile leso sikhali wena ususiphatha manje lesikhali ususiphatha sigcine sesikudonsela noma simadoda sesilethe izinkinga empilweni yakho yini uthathe into ongatshengiswanga yona angisho ukuthi abaziphathayo bakithi ngiyabagxeka kodwa njengoba ngiphinde futhi ngicacise ngithi ngokwami kuhle kodwa kwesinye isikhathi ukuthi wenze into ngoba nangu ujengisile wenze into ngoba nangu uneshow ukuthi abantu bakho iyona into abayifunayo ungayenzi ngoba nangu uyibone komunye umuntu ngoba lo iphethe naye kusuke kunemfihlo esuka ikhona ngale emenza ukuthi aphathele yanto kusuke kunemfihlo eyenza ukuthi isithunywa sakhe sifuna ukuhlonyiswa angithi yabona ingakho ngithe namhlanje bakithi ake sizokhulumani ngezikhali zamathusi ngicabanga ukuthi inkulumo bengizama ukuthi ngikhulume noma ngicacise namhlanje izwakele ngizocela ukuthi namhlanje ke ngiphinde bese ngima lapho izophinde futhi ibonane ngokuzayo sokwezana